सो आज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर नै मास्टर सेफहरू ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ नेवारी कल्चरको लागि प्रिपरेसन गरिरहेको थियो सो त्यो भिडियो पनि आउँदैछन् मेरो भ्लगमा पनि होइन सो आज देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिपिकल नेवारी कल्चरको खाना चाहिँ कस्तो हुन्छ र म चाहिँ आफ्टर लङ टाइम यहाँनिर नै नेवारी कल्चरको खाना पनि खाँदैछु सो मेरो भ्लगमा हेरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला जय नेपाल लेले तालो झुंगू है पासोया ए लालूया ढेढे चुला छाए लालूया छत्ता सोया ढेढे चुला छाए लालूया छत्ता सोया भभो नया भाजो न भेवला भभो नया भाजो न भेवला भेभेलुया ने थे दसोवला लालूया ढेढे चुला जिए लालूया मन खुया ढेढे चुला जिए लालूया मन खुया मती नया मिखा छ है कवा मती नया मिखा छ है कवा अंती जो नसली चाचा कवा ए लालूया ढेढे चुला छाए लालूया छत्ता सोया ढेढे चुला छाए लालूया छत्ता सोया एला लुना सली चाबालनी एला लुना सली चाबालनी तोना जुई पीछे मजू ढालनी एला लुया ढेढे चुला जी एला लुया मन खुया ढेढे चुला जी एला लुया मन खुया कसितले सै चुंगु फसिलो कसितले सै चुंगु फसिलो न्याम मखु छिम हेलेसी तु ए लालूया ढेढे चुला छाए लालूया छन्त सोया ढेढे चुला छाए लालूया छन्त सोया झिमा निमा दसान जितछु झिमा निमा दसान जितछु जिथे जापी में पी सुदैवको एला लुया ढेढे चुला जी एला लुया मन खुया ढेढे चुला जी एला लुया मन खुया बाजा थाना गावे चिमोटरे बाजा थाना गावे चिमोटरे रानिया ना तेरा महले लालूया ढेढे चुला छाए लालूया छत्ता सोया ढेढे चुला छाए लालूया छत्ता सोया पिसा वसदको जी धैथेमा पिसा वसदको जी धैथेमा वामा दुहा बुर्ची हेलैनेमा एला लुया ढेढे चुला जी एला लुया मन खुया ढेढे चुला जी एला लुया मन खुया Simvideo ya shime zui makaza Simvideo ya shime zui makaza Chama dewa chui chui bani akaza e laluya ढेढे चुला छाए लालूया छत्ता सोया ढेढे चुला छाए लालूया छत्ता सोया
ले कनिमी बुतली द्योनी भाजले कनिमी छना पहे थोजो बनहनी जी लालु